لەم تەوەرەدا باس لە شێواز و مامەڵەکانی دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری دەکەین کە لە نووسنگەکانی فێرکردنی شۆفێریەوە دەست پێ دەکەین باس لە مەجوڕێکارەکان و ڕێژی وانە تیۆری و وادنەی پراکتیکی دەکەین بەگشتی بێگومان گفتوگوی ئەم بابەتە و زیاتر لەگەڵ کاک عەدنان بەرواری خاوەن نووسنگی شۆفێری دەکەم کە ڕاستەخۆ لە دووهۆکەوە لەگەڵ ئێمەدا ئامادەیە. کاک عەدنان سڵاوت لێبێ و بەیانیز باش، زۆر سپاسەوەی لە بەیانیز باش کوردستان لەگەڵ ئێمەدا ئامادەی. ئەمێ بەگشتی بزانم لە ئێستادا مامەڵەی فێربوونی شۆفێری لە نووسنگەکاندا چۆنە؟ سپێدەوە بۆش بیت، سپێدەوە و بینەریوە بۆش بیتن. بەڵێ کاک عەدنان سوپاس بۆ تۆ. بەگشتی پێمان بڵێ لە ئێستادا مامەڵەکانی دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری کە لە نووسنگەکانی فێربوونی شۆفێریەوە دەست پێ دەکا چۆنە؟ مامەڵەکان بەگشتی چۆنن؟ چین؟ بەڵێ هەر شوفێری مەسەن ئیجازەی دەربخیتن دەستپێکی ینی زۆنیتن شوفێریەکە تەمام ینی زۆنی سۆری پۆژوتن پشتنگی دێت بخۆ تەقدیمی ئیجازەی کەتن ینی دایری مرۆڕی دووکی ما دو مرحلة بو ترى كوريا الفيري مرحلة كي ترى داخلية ما زقزاكو هاي هاشتا وجاروجا مرحلة كي تا 6 دقيقتين كنت في خلاص كيف تيستي اول تيستا بجني ترى كوريا داس بكي تشي سوري دو 6 دقيقتين دي قويش خو جري داي وكشني خو درست يا انتظاري برجي وقتی قد داس بكات ودي زقزاكي هي دل زگزاکی هی دل داخلی هشتی بی و دست راست چی اکثر بشینگی باید داخلی دستی چپی بی دل دستی چپ زفری اکثر دی داخلی گاراجی بی و پارکینگ کرد بشنوه دی بک چی داخلی پارکینگ بی و دی اکثر در که مرحله کیه 6 دقیقه دل وری خلاص کی یعنی تراک خوش گرک یا بسنهایی جیگرک هر کسی که ویتن اجازه بداره خیتن گرک یعنی یا بسنهایی زۆر باشە کاک عەدنان بەگشتی دێینە سەر شێوازی پراکتیکی لە فێربوونی شۆفێریدا بەڵام دەمەوێت سەرەتا لەوانە تیۆرەکانەوە دەست پێ بکەین وانە تیۆرەکان لە ئێستادا چۆنن پێویستە فێرخواز چەند وانەی تیۆری ئامادەی هەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت تاقیکردنەوە ئەنجام بدات و دواتر وانەی پراکتیکی بخوێنێت. بله دستپێک ینی بۆ گێر ئۆتۆماتیک ڕۆزمانی مەسەن دەستپێکی بزۆین سۆری پۆژوتن ینی سۆیقێکی تەمام بیتن سبای مەسەن شۆڕیدا چڕیدۆنە پەیدۆ نەکەتن ینی شوفێرێکی ینی یەک بژن یە درست بیتن لە زۆتی شۆڕیدۆ ناکەتن خوب مۆبایلی مژی ناکەتن ینی گای جا ڕوویدۆن تێناکردن هەندێک جوری شوفێر هەی زگزاکێکە دێ سرعەکەتن ینی دەبیتە ئەگەری ڕوویدۆنی تۆتنچوونێ ئەنی مخابنی و گەلێک ڕوویدۆن تێنەکردن دیگیانی تەش دەستدۆن بریندار تێناکردن ینی گەلێک ڕوویدۆنی جۆرە جوور پەیدۆت بن ینی گەلێک شوفێرێکی واسە کێمە ینی مەسەن زگزاکت کە دەبیتە ئەگەر و ڕوویدۆن پەیدۆ بیتن. مەرجەکانی وەرگرتنی فێرخوازێک وەک ئیجازە وێتە 18 ساڵ ینی 18 ساڵ تمام اوید ویت اتوماتیک بدارخید یعنی جوری اجازه اتوماتیک بیتن ویت جیوی 18 سال تمام بیتن بو کچکی بگور که درسته 18 سال تمام بیتن ویت دست بکی خوب فیر کرد نویسنگه که شوفریه مازبیت خوب فیر کردن بشینگی ده تقدیم کردن دایره مرور ده تقدیم اجازه کردن که تعلیمات اون چنه ده تقدیم اجازه کردن و ده یاسات وری تست مهتین لتست كاتن ودي تشيت ان شاء الله ناجح يعني داس بك الامتحان فيت ناجح بيتن بشني ترى داخليه وترى خارجي كاك عەدنان بەگشتی ئەمێ بزانم يعني شوازن كاي جوزي قالك بصوان يعني وانەی تیۆری لە نووسنگەکاندا بخوێنرێت چەند کاتژمێر پێویستە فێرخواز ئامادە بێ و لەگەڵ ئەوەدا چەند کاتژمێر وانی پراکتیکی پێویستە ئەنجام بدرێت. بله دست بگیرن که دورید ما 10 روزن فرد کن روزی ساعت یعنی 45 دقیقه درست هم فرد کن یعنی نیتم هم شوفیر که پیدا کن شوری دا لذاتی نکتن
خوب موبایل و مشین نکردن دا ریدان تا نچونی پیدا نکردن 45 دقیقه دوره 10 روزن بس از خود بجم یعنی کتاب 15 روز 20 روز دماغ بیتر بیتن 10 روز یا کس نبیت از سوقه که تمام گاجم بجنی خوب کنه 20 روز 15 روز دماغ بیت بن صبایت سال خوب بیل دار شرعی مثلا توشی ریدان تا نچونی نبی ئەگەر کەسێک خۆی پێشتر شۆفێری کردبێت یاخۆت با بڵێن شۆفێری بزانێت ئەم کاتژمێرانە ئەم ڕۆژانەی کە تۆ ئاماژت پێکرد کەمتر دەبێتەوە بەراورد بە کەسێک کە هیچ شتێک لە شۆفێری نازانێت؟ بله بله درسته مثلا دیدن وقتی راهنر دستگاه شوفریابی عندك تل مال خفير كريا يتواصل مثلا جاك بين سياقنا تمام باش 5 روز جنب بين درسته بس هاي يعني نزونيتن بورك 10 روز نزونيتن الشوفيريه بتاعتن ده بيجي مثلا بخو زياده تل بك 20 روز 15 روز يعني تندي سوري بروجي دي بتر ملافون بيت سياقي ده يعني الشوفيريات دي ماز بيتر بيتن صبي دوجر عاد ده تشي كانوا في بازاري ريكا خارجي يعني نعم بس استرنا دي جريب دي شي نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەردادێ بە پێی کەسێک کە خۆی شۆفێری بزانێ یاخود کەسێک نەیزانێ بۆ کەسانی کە زیاتر لە دەڕۆژیان پێویستە بۆ ئەوەی فێری شۆفێری ببن نرخەکان بەگشتی گۆڕانکاریان بەسەردادێ و هەروەها نرخی هەر کاتژمێرێک لە نووسینگەکانی مۆڵەتی شۆفێری بەگشتی دەڵێم چەندە بۆ فێرخواز؟ والله وقت صار يعني وقت صار سعرهما هر وقتی خوانه که یعنی با اتوماتیک 140 130 140 هزار اتوماتیک و غیر عادی 150 هزار یعنی 10 روزن اگه 5 روز بند بیت نیف دوره زۆر باشە کاکەدان بابەتێکی دیکە کە ئەمەوێ باسی بکەم کە کاتژمێرەکانی فێربوونی شۆفێری لە نووسینگەکاندا بۆ مۆڵەتی گشتی مۆڵەتی تایبەتینە چۆنە گۆڕانکاری بەسەردادێت فێرخواز لە چ تەمەنێکەوە دەتوانێت داوای ئەوە بکات کە فێری شۆفێریکردن بێ بە یاخود بێ بە خاوەنی مۆڵەتێکی گشتی گشتی ما هاي دوطان ما هي بيت جيبي 20 سال تمام بيتن گشتی غير عادي 20 سال تمام بيتن اوجار واسطه بخود تقدیم بعد دست بکی ویدی چیل 5 روز وانه نویسنگه که گوارگیری 5 روز و دید اوج مثلا امتحانی که تک درد شد دید ترای تست لیره کردن و چیل دایری انشالله ده ناجح بیتن گلک بسونها یعنی اف ترای برفره گلک یعنی یا بسونها یا گلک او بو گشتی وید بیت 20 سال یعنی جیبی 20 سال بیت باشە بۆ هەر یەکە لە مۆڵەتی تایبەتی و مۆڵەتی گشتیش مەرجەکانی فێرخواز پێویستە چی بێت بۆ ئەوەی لە نووسینگەکانی فێربوونی شۆفێریدا وەربگیرێت ئێمە دەزانین بۆ وەرگرتنی مۆڵەت هەندێک پشکنین هەیە پێویستە ئەنجام بدرێت بۆ بەشداریکردن لە نووسینگەکانی شۆفێریدا هەمان پشکنین پێویستە یاخود هیچ مەرجێکی دیاریکراو هەیە کە لەسەر ئەو ئەساسە خوێندکار وەربگیرێ بله یک گشتی یعنی گشتی غیر عادی گشتی بدرخیتن هر 10 روز ده خوفیر کرد یعنی مازوید سیاقی تمام بیتن 20 روز 20 روز وقت خوفیر کرد مازوید بید شنیده تا دایره بخود تقدیم اجازه کردن یعنی عمل جیوی 20 سال تمام بن خور روزی تنه حساب 20 روز و غیر عادی دوتان دیشتن الدرس بگید 5 روز بشته مکتبه که خوفیر کردن یعنی بو وقت وانا بجید خودت محاضره و پشتی دیدن دایره تقدیم کردن و قیاسات داده بخود کردن و تست نشینش تا دایره دا اجازه خوال بگیرن باشە تاقیکردنەوەکان بە تایبەتی لەوانە تیۆرەکاندا لە لای ئێوە ئەنجام دەدرێت یان دەگەڕێتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆکان بێگومان لە شارە جیاوازەکاندا ئەم نووسنگە بەس فێرکردن دەکەین ڕۆژە ئەنی دەستپێک 10 ڕۆژمێتن ڕۆژەیەکی ڕاهێنەر دەبێتن ئەنی سەحەک بیتن میکانیکی یعنی سرساره بو قصه کرد کامل مواصفاتی ساره بود تماش یعنی بیشتن رون کرد مثلا غیر عادی بود اتوماتیک خرید بو شرح کرد یعنی بو میکانیکی بو طبعا 40 دقیقه 30 دقیقه سر آق بیتن روزا دو که اتوماتیک بیتن تحریک داده بکتن در استوپ گریتن راستین طبق انت بر
راسي فيها كأوت عادي بيتن دي تحريكه بيتن دسي روجك دماز بيتن يعني هذه بيتن إنه فرع ده استدارة دي بيكتن دورة دي بيكتن دماز بيت فير بيتن باك روجك باجا روجك دي باك نشادتن حتی ماز بید ریکا خارجی های ناف بازاری های یعنی دو ماز بید مشید سر خوب پاجتن. اوه وقت فرکن ده روزن هر روزه که جاکی هم فرکن. و ما دائما یعنی اولیات ما دویت شوفیره که ماز بید که تشار ایدا یعنی خودان اخلاق اگه برز بیتن سال وقتی تاجتن زگزا که نکتن رزل یا سایت بگیرید مثلا کاتشر منو اتحاد نشونی هنه یعنی وقت قانون یعنی رزل شرطی مرغی بگیرید شرعی هر وی پلیسی یعنی بومه مثلا زوستان و الهاوین السشاری تراستن بهت امریزی بگیرین سرعه نکن پیاده مثلا جاده در باز بونه مروفا برتو رزیل بگیری براستی یعنی سرعه نکی زگزاکی نکی یعنی جای جای شرعی بینین شوفره های زگزاکت کردن شفانه درنگانی شف سرعت كاتن بيت اجاري ريدون يعني مخوبني في جحل اخرك يعني دبرين دور بمثلا عندنا كشته يعني لازوتيك وجول لازم كان في خواز مرجع للنسينجا كان دا بجداري بكابو قوي بجدار بيت لا تاقي كرنوا كاني برو برياتي كاني هاتو تشوتش لا تيوري بيت لا براكتيكي بي پێویستە بێتە نووسینگەکانی مۆڵەتی شۆفێری پێدانی مۆڵەتی شۆفێری و فێرکردنی شۆفێری؟ ناخێر ناخێر ئەگە سیۆقی بزۆنیتن مارچنیە بێتانی سەر ئیجبۆری نەکو بێتە مەکتەبی شێت بخۆ تەقدیم کات ئیکسەر ینی مارچنیە مەسەن ئیجبۆرینە ئیکسەر بێتە مەکتەبی هەکە سیۆقەوی تەمام بێتانی سۆقی بزۆنیت ئیکسەر بخۆ تەقدیمی ئیجازەکەتن ناوجێ بێتە نویسەنگەی بەس ئەم خود بێژین ینی ئەف شوفێری وسۆ قوانيت مرور نزونيتن بيت مكتبي بمش رجع بتر دي ماز بتليتن دي اساسيات سياق زونيتن شتا شرعي دا قواعد مروري دي زونيتن على سر علامات منبوط اوغفين يعني دي بتر شهر زوبيتن هكا بمش رجع بيت خواب سويق جيبيتن بوارب يعني جلك دي شهر زتر بيتن شرعي دا بتر دي جرعات بوتشي بيتن نامو سر بس ما سياقات داس بويسترني بوجي بيت اساسيات سياق بزونين يعني قواعد مروري بزوني سر علامات يعني جالك يعني تشكي بزوني دي ملافونتر اللي هي اللي بتر يعني شوفيوت تد بستهتر اللي هي تو سبايب شيا شرعي دو مثلا تو ريدون انه كي تو دي ريزيل يوسوي مثلا جريت مروري يعني قواعد مروري دي بتر دي يعني دي التزام بالسر هیچ شتێکت لات ماوەکە لە کاتی وانە پراکتیکەکاندا ڕووداوێکی هاتوچۆ ڕوویداوێ بەدەستی فێرخوازەکە یاخود هەر گرفتێکی دیکە دروست بوو بێ و تۆ لە یادت مابێ؟ والله الحمد لله حطوني كاتش ريدون ما بيدولا من الروس يعني خلكي كي ام الدعمون دين ما او ريدون ناكريا يعني يعني سوريل ما دعمون يعني يول سورو ما دوي بس ما دعم ناكريا حتى الحمد لله يعني روينر فيتي زيلاي بيتن يشهرزو بيتن سر سياق اخو كاغدان هندك وامجي حسن يعني بوروبتر يعني مثلا في شوفير شرعي دو ريزل بله ريزل سورو ما بقيت يعني وقت يا في نفيسنجه يعني بتر مجالي بدات دبيني مثلا افراد خيش كي خوفير كاتن جاي جاني كيما يعني عندك جوري شوفير هيا مثلا ديتا بشهورين اللي داتن ازعاج اللي كاتن مالفت او تشنميت يعني همي خيش كت ما فرقنا يعني بلا ريزل مثلا طرمبل هات نشني بقريتن يعني يا فير كلنا شوفير يا وقت نفيسنجه ام حاسس يعني بروبتر يعني رئيس اللي بدا جبتن ومجالي بدان الشرعي دو بينا فير كيرن يعني تشجنك بيتزام همي خيشكو بروت ما فرقنا كاكدان هەندێک جار کەسانی نەخوێنەوار دانەوێت فێری شۆفێری ببن هەم لە نووسینگەکانی وەکو ئێوەدا هەم لە کاتی تاقیکردنەوەکاندا لەلایەن بەڕێوەبەرێتیەکانی هاتوچۆوە چۆن هەسانکاری بۆ کەسانی نەخوێندەوار دەکرێت بۆ ئەوەی فێری شۆفێری ببن بله اول نخواندوان يعني مثلا او دي 5 روزا ديشتا مكتبكي دي رينتا خوري 5 روزا دي گوي خودت مثلا ضابط مرور دي شرح كد مثلا علامات السرياسات هاد نوچونه يعني دي 5 روزا دي گوداريا او دي كت يا محاضره كتن
شنیوی به حق مثلا معاملات خوب پروده بتون درسته نفسی خواندوان یعنی آسان کاریه تاین راستی دایره ریوبری ها چونش گلک آسان کاری کردن هم سپاسیا ریوبری خود کن دو که گلک یعنی گلمدا یعنی آسان کار گلک یعنی هاری کارن هم سپاسیون کن زۆر باش کاکەدنان دەمەوێت لێرەوە دواوتی خۆتمان پێشکەش بکەیت تایبەت بەو کەسانی کە دایانەوێت بەشدار بن لە نووسنگەکانی فێرکردنی شۆفێریدا و هەم بۆ کەسانی کە لە ئێستادا شۆفێرن چی شتێک هەیە بتەوێت بیڵیت. باڵێ تێ نەگەشتم زەحمەت دەمەوێت دواوتەی تۆ وەربگرم سەبارەت بەوەی ئەو کەسانی کە لە ئێستادا مۆڵەتی شۆفێریانەیە هیچ ڕێنماییەکیان پێشکەش بکەیت یان ئەو کەسانی کە خوازیارن فێری شۆفێری ببن چی شتێکیان پێڵێ چی پەیامێکت هەیە؟ پەیامە من ئەس بێژم دوی من لەس بلۆنێتەکردن یعنی دای بۆ بدێ بچێکی مازن کەتن ژی هەژدە سۆیدا بی سۆیدا تەنی سۆرە بەر دڕژە خوکرە سۆیە de tu şiridane biten, de iki kujiten, an de xuda da kuştin, de çal malakete tozi az vek براكيون از في نصيحت لي كام لازوتي نكان خمسوريا سياقات خدا نكان رزل بوليسي بگیرن سر شارعي لخوب تلفوني يعني في حادثتنا كيرن بوار که يعني نص صادي از خود بيجم تلفونه قال خو مجي كان تلفوني يعني دي خوب تلفوني مجي كانت رسالة تاني حادثه كير يعني افسر اخرى كنت بيجن بوبي زحمات في ربي حتى افسر ابو بايدو كلي دي صار خود دعميتن دي خسارات بيت جبلي خسارات تيجي مثلا دي خودتا کشتن ساگن دیگه عمودات دن وانزر عمودال عردی دن یعنی سرعه کل لازم کبلیگه یعنی باور که اما قاتل نفس خونه اوت حسا اجازه هست که رزل یاسه بگیرن یا هات چونه اول هاده بن یعنی سیاقت خود دا گله شیار بن زۆر سپاس بۆ کاک عەدنان بەرواری خاوەنی نووسینگەی شۆفێری لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆمییان ساگن که یعنی شوفێری فەرموو سپاس سرسرم سپاس خۆشویستانێکم تۆری بانگ باش کوردستان بە یارمەتی هاوکارانم و بە میوانداری کاک عەدنان پێشکەش کرا وچانێکم دەبێت و دواتر لەگەڵتان بەردەوام دەبم